Wana aigaime ya Mtwapa. Musacho yomobwe miaka ya igatua. Ni barubaru. Taraba people. Yakera Taraba people. Lakini galingilinga ngusana. Ikaga chire okombo achigali chintingu chi TX, chi V8, chi Mercedes Benz, chi Toyota Corolla, chi ngaini, chi kotokonyera liraba. Chigali jitate gali ekoheana gete nene. Okoranga ukoigwete ngekoheana kabisa. Na wikira stay muigwete bono igete. Bona akabaga kungaina abana banyaruka. Nga chigali ne chiaye asa amenyeta ase chiflat gete. Egoroba gete amenyete 2 bedroom. Lakini nyumba koko swaime. Unafikiri hapa ni kasiri la mfalme. Bwana ujamaa bono ikakangainira banyaruka nga chiroli chine chiaye. Enyombe ine yaye mpaka nero kombo eti abantu bamenyeta bonsi. Mtoto wa kike, mtoto msichana ka ikiro. Igakorora nende buna nere bahati ya beire. Yani oroikire ase. Oikire. Na alikuwa anatafuta ujanja. Na agatebiria bana buna bone biasara bya yembira gukora maiko. Uremeiru na besanke. Nere na agatwarire gesikyo gwikera banyaruka bachibwate. Baratenga karachi bwato kange. Karachi bwato ka. Omonaro mu bwato kireta $500,000. Ga expected ngabona oyo nero gocha kabo mugaka one bone bintu ne byaito. Sichana mwaje kudanganyika. Mungu anotata akangaina abaiseke abande akabaura enibo. Abande akabaura ebintu byalenge bye damani enene. Bono one time abaiseka bakke bagacha bakamanyana. Kubako na kweresa na bono kiro mundu agacha kweresa buna yire. Kolengana buna ngaine tungaga aki na hachanyu omuno mumuroyo obwate ni besaine. Bwana wakateba no haiwezekani. Ujamaa tutamuandaa siku moja. Ikabono bombira ndibono banse. Bombira ndibono batete kumuchira rasmi bonsi asamenyetalia. Elinde bamukororerie abairane no aneni bonke na ende kero kende bamosoki nganki yakogera akuba ngaina mbele ya kadamnasi. Bwana Mungwano olia timanye tiko semba atikia bwate kama ya mtende. Akanyole ujumbe mapema na aroyo mobwero getomu ya akiruko kaya akatebanga bono nche ikonko genda motebye elinda nganche kero kirina bonda nda goyetere mbinu ye nabora nyoroko nyoma. Agekorumuya kumbo saliri. Mungwano oliwitata na abo science ya bwato bokongu sana alikuwa mjanja kama sungura. Akamatebia wamepanga hivyo hao hata siwajui monto nganjete naye monto naye wana no baligereri mbago ikere toto mwenye figa 8 cheki vile uliumba ukaumbika. Bana umaete kama taivono ntage toke ndoro belie gukubanga kugukora ntebie ngotomera besa oche bono tuchakubugima naye rasmi. Bwana ilikuwa siku ya Ijumaa kama leo. Igoso Friday. Olia kagenda kare na matumaini ya manenenga igako gendera uberi. In fact agatebi baka bayiboli bayenga nje bono goje ngangende basoka kwa. Bona chirali. Na nyoli. Bana. Shetani anajua kujigeuza sana. Tena sana. Kwa rangi nyingi. Timing ya Shetani embewe sana. Ele perfect. Bana mwisho kolio chile na kabwato ko semelio konene. Omongwano oli kumbe igaba ngete eroli ekanta konganyale. Eroli ekanta akanganya 6:30 usiku majira ya Afrika ya Mashariki. Olinaro betinko chale bono ko chakoma. Olinaro betinko chale komenya nero roberi moino. No ena abantu baraire buroti mbamanye timuntu ninga kyanganyete. Iko baje totaboka bakanyole nyombere bose oli. Ochire. Bwana. Omoise ko libona gachikuganyake rwesimi hakupigiwa bro. Take irisimi. Wone gabidi na andaye bali bandoro voting abono tigaba unkane bune team bache bono koligyo Mungwano kwa sababu yeye pia amemfail. Bakire simi taiyo. Bwana kupiga simu mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Wakauliza kwa callers atapatikana saa ngapi jamani? Na akipatikana hayuko.
watoto wa watu bakagenda bakaria komochekia bakanyora tata chinsa baigetoa inyeiga bakatebi kuno ntuntumaiti mungwano indi arueta mungwano ntomorochi pi akaenda agachenchira ini akagenda saa chiete mundu tayo maeta sare baka bono hadi wa leo akagenda pi ujanja wa nyani uishia ukingoni, uishia changwani. Wanasema ushikopo shikamana, lakini siku ya nyani kufa miti yote uteleza. Ekike wansa nkwansa kere negekorora ngora kere getwere nyeke wansa mera ngoko nyora nekeroro getwere obongangu bwaye bogaikera omoerio ntumanyeti asare gosinga kiabete na chieta akaba pipo utakoba pipo ometu muntu wanjitera takoba pipo muntu wanjitera takoba pipo rais actually metonyora muntu akira bwate anchitera mono ekumwira time konyora muntu anchitore lil asenge nchibono muntu ya kumwanja asenge nchebe no yo kumwanja asenge nchichibesa chibesa chize wika chiere na lafu limeti ya koreki aso kweli obwancha ni mbwanya gutwara sababu bwanja ni mbwanya sababu muntu akongaina na ikienie kia hebesa na efiga sijui nini muiseke naro orenge sobo bweka sobo isena ngine barenge jitajiri cyogo kumya mante nyogo kumya lakini gasokere tu mumuragete orengo mokori mirimo sobo sobo batabwatera ne nyumba isaga chigotema nga bako musiko yotiga ngomo muro yotiga bwa tu chandiro mwana wae akabuna ikigupo alisi munyaro kuri no aragata to siekere twensi osenje ngindwa ngenda na inje mbore ku rwense neragenda iko ya beterere dise bwana agakabatiga no mungwano ri bakabagajera bakababa kegali bakabake ngombe bako kama mabere bone family getingete jinsaivere chebono mambia chinza cha Afrika ya moja Henry Gongera na mororere gane